Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Hansepi, Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponita. Bokajan LAC ke parlo Hanjanglangso along Alliance Party atung vote kerek amai ke paman po. Nonang kileji MLA election vote ke jogjiarni nangte bogbom ason thekpon longsi hin political aparty atung ta dode sangse pinpen along mai ke padopon ason si thekpon long. Sonsi jangmia chikloni phai hiniarni Bokajan LAC ke parlo Hanjanglangso ahawaralong Congress APHLC mate Alliance Party atumpen vote kerek amai ke paman po. Lapen bangso vote kerek amai along aluhi aman pen kachetongdu lake Rahul Gandhi alangli ke kang tangkring opposition leader lapen Lok Sabha along a members lapen Congress mate India Alliance Party leader alanglita nang chetongdu. Lapen Assam Pradesh Congress mate APCC Amaipu Gaurav Gogoi Lapen APHLC Maipu John Singh Tikathar Lapen Ongdung Kethe Kidingatum Chetongdun Pen Bangso vote kerek amayalong RDP do. Lapen Bangso amayalong pen opposition leader Rahul Gandhi alangli kaning Japon ke Karbi Anglong alongta Alliance Party atumaphan pahaino Lapen India Alliance Party le Sarkar nang charilong lote nang litum akimang articles 244A sita nang pipon po pusi alangli Karbi Anglong arwada tumaphan lamchak chipiteka. Lapen bangso vote kerek amayalong ongdung arwada tum chetongdun pen mai along RD chipidun. Tangte bangso vote kerek amayalong opposition leader Rahul Gandhi Lapen Karbi Anglong Congress Amaipu Rotonteron Lapen APHLC Maipu John Singh Tikathar alanglitum kaning jalam thele arjupon thusinang. Kuluni pen Bidor Singh Terang Hanjanglangso pen Protap England report Karbi Anglong News Channel. उनकी सोच है कि आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल सारा का सारा उनके हाथों में जाए। यहां पे 244A की चर्चा हो रही है। 244A आपको पावर देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको निर्णय लेने की अपॉर्चुनिटी देता है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 244A लाया कौन? 244A हम लाए क्योंकि हम जानते हैं कि आपको लोकली आपके निर्णय लेने हैं। सही बात है? आपको ना गुवाहाटी से चलाया जाए, ना दिल्ली से चलाया जाए, आपको यहीं से चलाया जाए। आपके नेता, आपके जो काउंसिल्स हैं वही आपको चलाए। ये फर्क है हम में और उनमें। Sir, I would like to bring to your notice, when I met you in Delhi and also when you came to Delhi, I have pointed 3 key issues, sir. Those 3 key issues are regarding corruption. अगर corruption का मुद्दा, कार्बी आंगलोंग का मुद्दा जो corruption हो रहा था, ये उठाने से एविन हेमंत बिश्व शर्मा भी हिलने लगेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है सर, नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप लोग को जो आपको सुनना चाहता है यही है सर, जो लैंड हम लोग का जो लैंड है, the 6th schedule land has been given to the corporates. By this time, sir, it is 1,52,000 बीघा as per our information and knowledge. दो चुपे चुरी से जो देता है वो हम लोग का जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी हो रहा है सर. Then the aspiration of the people of Karbi Anglong, sir, it is not only my generation. Right from the beginning, sir, that is 244A, which is long-standing demand of the people of Karbi Anglong. There is no one, sir. Today I am very lucky. Last time you are supposed to come here, sir, in 2021, but because of the weather, you couldn't land. That is the reason, sir. 244A is the gift of the Gandhi family, and under your leadership, sir, we have a high expectation. And one point, sir, when Priyanka ji came for screening committee as a chairperson, I highlighted one point, sir. Just to tell Gaurav Gogoi ji, when Congress come back to power,
all the power that is withdrawn by Himanta Biswa Sarma should be respected and be restored to the Karbi Anglong Autonomous Council and to the 6th Schedule. So, sir, we are very proud of you, sir, and this is the movement that will be remembering forever. Sir. Thank you, sir, and your presence will make this Congress Party in Assam a winning game here in Karbi Anglong and all over, sir. Thank you, sir. Moi ei matro memorandum submit korilu Rahul Gandhi Dangoriak amak ei Article 244A autonomous state 1969 or pra etilage implement koranai ei to implement koribo lage. I have given memorandum to our honorable Rahul Gandhi LOP requesting him to take action with the power invested on him for implementing Article 244A. It has been there. We have been waiting for it for the last 50 or more than 50 years. We hope that with the coming of the alliance partner in the government, we shall be able to implement this Article 244A. With these few words, I thank you. Moi apunalok hokolike dhonobad di mur kothakini imanote marilu dhonobad. Omphu tokbi pilapen Ruby Singh Ingtia supi Karbi Langpi Aroyalong Lang Jangchok. Ni Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Hongkram Rongphar Arong Amikar Ruby Singh Ingti lapen Omphu tokbi pia supi Lang Jangchok. Monida kai kopi ko sontong eprang nangke pojini maduda chichini ne. Lason si lapuanat ni Karbi Anglong Hongkram Arong supialong edon Ruby Singh Ingti lapen Omphu tokbi pi asupi Sermili Engtipi arta Ningkan nar kepra chiklojon thom a usu patumi arning ingsam jinjin apor Karbi Langpi Aroyalong aning piatumpen langka chingludama phan hempen damsi hem kewang nang chirui redetlo. Sermili Engtipi hini angdeng an lo Charlie dunsi kethom angdeng an satlang chepa undunsi patumi jangmia chiklo ni phai isi arni ke kethom angdeng lo ka Charlie aphan lo ka Charlie ahem along an kengkam chejor dunsi jerpi jerpo tumpen kangne kangni asonben araji chepaklang dunlo. Bonta kumatsi chini arning kangsam apor lapuson mongwe lang no wangpen Sermili Engtipi akaya phan thevin thewan avidet jipuke lapuanat apayapo a ik aneng lapen apinua punu pendanglo adona rap aphan pamang huprongsi bangso apir thialong pen che okangsi sining hemreng me damjoile Birta kirip dunbom ahut ke non puanta SDRF atumpen kititang arpum ripon bomsi longpon pila. Baskarong pi report Karbi Anglong News Channel. Kopi ko ston ben si patumi lapuson ladak ti hemau supi lang kijang longchok lo kiceng ben kijang kon pachini tate. Lapulo ada pokota also bang school dun lang tumi si kiceng si. Kon lang deng si chodin. Ke thom mang deng si tumi si kidun kiceng la. Apen dun det pen hem chewang lo ani gang sambang neng pining su. Lapen ala also non chewo yu bang ajirpi ken lang bang thom lang ting dam lo. Amatsi koson pen lo ne amatsi la bang ke koson pi tong arnam pi ke chok chilo ne ke doso bang amatsi randang dam long bin. Kon apor lam sila pison ke Por bang por phai phira chitim malom si la lang bang jang long pop lo. Rai kom sa khitom mang lo ma. Rai kom sa khitum bang ke bang lo. Alang nang litum ta methang sai ke cheklem lo he. Kon sita me nata ang ligi thiar pum longpon pela. Pinar lo sinita rigeri lo gade. Rigeri bom lo. Apen rong sordum ta un bang ke porilo. Kon sita me konputa la thiar pum bang chetek long le lang ye. Nang ligi labang so ke cewa jo so me ke kopila nang ligi. Nili ini ka cekle po lo. Nili pinu supi le. Arta ko anbag dopo. Arta Ningkan Bonghom Thari PS Salongpen BJP Asok Boy Kang Raipon Pen APHLC Asok Purualong Kachithapda
Puluni constituency ki parlo Bonghom Thari polling station BJP Ratari Asong Kangtang Kring Asong Japo Dili Milik Pen Pen Bang Troxy Ingtang Kring Kring BJP Asong Japo Atumpen Jangmipo Nipai Hini Ningkan Sori Hinira Inkoida Trogani APHLC Puluni constituency Asai Hemalongsi Chipa Ogdunlo Sonsi Labangso Bonghom Thari PS Salongke BJP Rat Amaipi Thedung Kibi Ponver Adimlo Anparta Langhin constituency Puluni constituency Lapen Singhason constituency Aduya Hoy Kachithak Adimlo Lapen Kedamtang Aporsita Non Kacharibom Sorkar Karbi Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MSC Kambura Kiling Atumpenta Lamchak Chipilo Sita me Pini Arnianta Thangnat Kachingthur Ave Mate Theklongli Lapen Lamchak Pichot Anbet Pupensi Kachipa Ogdun Puta Dili Milik Ahinpen Ningjepo Sonsi Bangso Kaching Bedun Amayalong APHLC Puluni constituency Maipu Thuniram Timo Lapen Non Hedjong APHLC Ratchari Asongalong Kachipa Ogdun Ratan Terang Puluni constituency Women Wings Chunbangpi Lesor Engtipi Lapen District Congress Committee Media Cell in charge Chunbang Babu Tokbi Anparta Kiramtang Nini Nithom Aprang APHLC Tiripi Asai Hemalong Kachingbe Abangpu Dilip Terang Lapen Muhuri Senar Atumta Chetong Dunsi Bangso Kedengpon Amayalong RD Chipido Puluni Pen Bidor Singh Terang Nangkelo Abierta Karbi Yanglong News Channel Tangke pininang itu media nang itu bhancho hang nang ko kalam thebang ke lahin lo pinin itu Puluni constituency sai hemalong APSLC sai hemalong ini itu Puluni constituency Bonghom Thari PS along pen kedamtang BJP along penangan leader ini dulu alang itu BJP along itu tiga Ningkan samse jok ini APSLC Presiden madang ke India Alliance candidate labang so party long si punya bangke nang claim nang dam dun pupu tinia bangke niltum sai hemlong welcome lo aselang litum bhan sita me churu parlo anso se netum Puluni constituency aro pen sita me la India Alliance candidate ke pakai japan anso se claim rapet dam rapet penitum ong dung abut ke pakai pon japan nasi dona tu pini Karbi Anglong Autonomous Council along ke cari tim Karbi Anglong madang ke BJP Tuliram Ronghang abang ke Jokce Jokci ini abang ke BJP along penalam de kunci ulo lapen non ki bangji MLA election non tarik sirkep bang Fukang Wai hala bang so army abang ke la India Alliance candidate ti Aisar Fansi Bonghom Thari PS along pen ke ong dung abut ke pahai pon pu alang ni pun sejak pon elo Asalang itu mahin penle labang soalam thebang ke klau dak nang pacitan than ponona alang ni dili mili ka hin alang lo mili tum BJP long pen sisi IPLC long wang nang kok ma soalam BJP mili tum BJP long serap itu dun bom sitami lem dun bom dam dun bom sitami BJP itu ratapan kelang pang kriwe lason tukok lo la sini litum ninga bang sampu edalo tipet edalo nilitum mate ilitum ilong suara mate iru ke lomakai besom si reng nai ma jogi ma komisi parti si tunai ma sini litum tingwai ke kan si nilitum rongalong teknikal de mutot tun tingwai si pinia bangke da India Alliance along mate IPLC asai hemalong kewang ke lahalo to BJP ni bangke BJP mate kutuma jana katya chipa ogdun pekulo lang lo ni PS along pen chipa haipo nilitum Bonghom Thari PS pen ke nilitum kaddu wipenta chirap chitu sinilitum ke khas position ke padami khang sikabori lo Jat pendamin itu ngelan napi raljana fansi buhut jok mati buhut bisi bahai itu langgan.
Dipu LAC ke parlo Puluni constituency along BJP asong pen vote Kerek amai ke paman. Non hejong MLA election nang kileji dog apor along mai ke pado chimit mi pin ason thekponlo. Sonsi non ang kileji MLA election nang tibok bom penajok non kikibo BJP atum ongdum a vote pen je pahai ponchia phan do de sangsi vote Kerek amai ke paman po. Sonsi LAC Chotkalisi constituency tinalongta team Karbi longpen vote Kerek amai padupo. La Sipini Puluni constituency ke parlo Tarabasa Patua Klamalong Porpai Kepra Achitim Adap Apor Malom Mai Pangcheng Ponsi Bangso Amayalong Abarim Congress Asongalong Klembang Non BJP along active leaders Borsing Sinar Sitami Dode Sang Sepen Mithang Abarim Klem Rapet Abang Pu Lapen Abang Pi Latumaphan Bang Pokep Sose Atumaphan BJP along Machipa Okdunlo Lapen ASTC Asong Klembang Pu Munindra B Sitami Bang Ingkoy Sose Amuluk Wanpen BJP along Pachipa Okdun BJP Asorkar ke claim kedam Ningka Chethe Penajo Abang Putinta Ningkan Sampensi Chipa Okdun lo Busi Pachinipo Puluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbi News Channel बहुत ভাল দেখিছো আমি পাঁচটাৰ পৰা পাঁচটা সমষ্টি জিকিম আমি ৰংখাঙত জিকিম আমি আমনেত জিকিম আমি হাওড়াঘাটত জিকিম আমি বোকাজানত জিকিম আমি হাওড়াঘাটত আমি ডিপুটো জিকিম মুঠৰ ওপৰত পাঁচটা সমষ্টিত বিজেপি দল জিকিব আৰু ইয়াতে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে যোৱা 10 বছৰত কাৰ্বি আংলঙৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে মই কাৰ্বি আংলঙৰ লগত সঘন যোগাযোগ থাকে কাৰ্বি আংলঙৰ সমষ্টিৰো চাৰিসীমাত পৰে ডিপুলে মই আহিয়ে থাকো ডিপুখন আমাৰ চকুৰ আগত বদলি হৈ গ'ল প্ৰত্যেকটো জাগা আমাৰ চকুৰ আগত বদলি হৈ গ'ল গতিকে ৰাইজে নিশ্চয়কৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দিব আৰু বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কাৰ্বি আংলং অত্যন্ত মৰম কৰে কাৰ্বি ভাইসকলক অত্যন্ত মৰম কৰে গতিকে কাৰ্বি ভাইসকলে বা ইয়াত থকা কাৰ্বি অনা কাৰ্বি সকলোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ দিব বিজেপি পাঁচটা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব মানুহ কিমান হৈছে মই গম পোৱা নাই আৰু কালি প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আপাৰ আছামলৈকে আহি কংগ্ৰেছক ডুবাই থৈ গ'ল দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিৰোধী দলৰ দলপতি তাত মানুহ হ'ল 1800 ওৰাঙত মানুহ হ'ল 5000 আৰু আমাৰ আৰু এটা সমষ্টিত মানুহ হ'ল 5000 গতিকে ইমান ডাঙৰ নেতা আহিলে অতি কমে এটা সমষ্টিত 30,000 মানুহ হ'ব লাগে 40,000 মানুহ হ'ব লাগে গতিকে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়াই কালি কংগ্ৰেছক ডুবাইছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আজি আহি আৰু কংগ্ৰেছক ডুবাব কংগ্ৰেছৰ নিস্তাৰ নাই কংগ্ৰেছক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে কংগ্ৰেছে বাংলাদেশক সমৰ্থন কৰে বাংলাদেশক সমৰ্থন কৰে পাকিস্তানৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অনুকম্পা গতিকে কংগ্ৰেছৰ আৰু অসমৰ যে ভোট নিদিয়ে আমি জিকিম আমি ৰাইজক সেৱা কৰিম দেওকাৰ নিৰ্দেশনাত চলে দেওকাৰ নিৰ্দেশনাত চলে তেওঁ ক'লেই হ'ল ভেটিকানৰ নিৰ্দেশনাত চলে নেকি মোৰ সন্দেহ আছে তেওঁ কাৰণে দেখুৱালে প্ৰথমটো তাৰ পাছত আমি উত্তৰ দিম Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu